U 10. lekciji ste nam predstavili jedan od vaših brojnih primjera iz prakse, đaka prvaka i njegovu porodicu. Da bi naši slušalci mogli da razumeju nastavak vaše priče, moraju pažljivo poslušati sadržaj 10. lekcije. Rekli ste nam da ste posle obuke porodici pomagali putem Vibera kad god nisu imali rešenje kako bez kazni, bez nagrade da reše neki problem. Posle 2 meseca naš prvačić je od jednog bahatog dečaka, lažnog gospodara, postao vaspitano dete koje je znalo svoje mesto u porodici, znao je šta je rad i red. Roditelji su vratili svoj autoritet, prestali da druguju sa svojim sinom i svu svoju snagu dali na ukidanje 5 autoritarnih vaspitnih modela koji su bili uzroci svih njihovih muka. Prvačić je polako, ali sigurno postajao đak koji voli školu, učiteljicu, učenje. Počeo je da poštuje red u školi, kao što je naučio da poštuje red u svojoj porodici. Pošto je roditeljima bio najveći problem odnos deteta prema školi, molim vas da krenemo od tog problema i načina kako su to roditelji rešili uz vašu pomoć. Za 4 nedelje raspusta koje je prvačić provodio uz roditelje, trudila sam se da im pomognem pri svakoj dilemi, u nemoći, u haosu koju malac napravi. Naročito sam ih podržavala da istraju u primjeni principa izvornog vaspitanja, da ne upotrebe ni kaznu ni nagradu, ali i da nauče kako da postave prave granice u pravo vreme. Učila sam ih kada da istrajavaju, kada da popuste, gde da mu stvore uslove da on poveruje da je takva odluka baš njegova, kada da ga ohrabre, da mu objasne da razume svoje ponašanje. Sve ovo je imalo krajnji cilj kako vratiti dete radosnom radu, pa time i radosnom učenju. Nije lako izdržati otpor deteta svakoj promeni, koji je uvek praćen besom i nedoličnim ponašanjem. Trebalo je naučiti gde ostati tvrd kao orah, a gde popustiti ne izazivajući, već i onako ogromnu tvrdoglavost deteta. Šta odložiti za docnije, za kraj, a šta odmah menjati. Sećate se da smo prvačića povukli iz škole 7 dana pre zimskog raspusta. Raspustu je pridodata još 1 nedelja zbog epidemije gripa. Pa krenimo od promene odnosa prema školi i učenju od samog početka primene izvornog. Roditelji su mu priznali da su ga prerano upisali u školu, jer mu nisu razvili motoriku, pošto teže od daljinskog nije držao u rukama za ovih 7 godina. Za telefon mu nije trebalo ništa osim kažiprsta. Radili su za njega i umjesto njega, hranili ga i opsluživali. Nisu mu razvili verbalne sposobnosti, jer nije prosto dozvoljavao da mu pročitaju nijednu slikovnicu, a kamoli da je dozvolio da ga nauče neku pesmicu ili da prepriča pričicu. Odbijao je da crta, da boji, da radi one lake domaće još u predškolskom. Nije bio zreo za školu, jer su upotrebom svih 5 vaspitnih modela razbili njegovu emocionalnu harmoniju, što je samo iz kuće preneo u vrtić i školu i sukobljavao se sa decom, vaspitačima i učiteljicom i davao im je otpor čim su nešto tražili od njega. Nije imao nikakve obaveze u kući, pa ih nije hteo ni u vrtiću, ni u školi. Nije slušao mamu i tatu. Pa zašto bi slušao vaspitačicu i učiteljicu? Smatrao je da su mama i tata drugari, koje on može da vređa, da ne sluša, pa što ne bi to radio i vaspitačici i učiteljici? Iskreno su mu priznali da su pravili brojne greške i da će uz njegovu pomoć i njihovu istrajnost sve greške ispraviti, pa ma koliko dugo trajalo. Spremni su i da ponovo ide u 1. razred ako ne sazri,
a sazreće sigurno ako mu stvore uslove za sazrevanje, prevashodno u porodici. Sve je dečaku moralo biti jasno. Morao je znati zašto nešto rade, zašto se menjaju roditelji, kako će izgledati određena akcija od početka do kraja. Pod 1. Da bi emocionalno sazreo, ušao u harmoniju, odmah su ukinuli sve vaspitne modele. Neće ga potkupljivati, neće vikati, udarati ga, ali ga neće ni prezaštićivati od rada i reda. Znaju da prvo oni mora da ukinu 5, a on će polako početi da ukida 5 nad njima kada bude siguran da su se oni promenili. 2. Odmah su skupa napravili globalni plan rada sa vrlo usitnjenim poslićima od predsoblja do kupatila. Prvo je on birao poslove, onda tata i na kraju mama kojoj ostaje sve što oni nisu uzeli. Sljedeće nedelje je tata preuzimao preostale poslove. Radostan rad je rad na bazi dobrovoljnosti. Rad koji obavimo potpuno sami i rad koji obavljamo bar nekoliko dana uzastopno kako bismo ušli u radost od dobro obavljenog posla. 3. Učenje je jedan od oblika rada i to u njegovom uzrastu najvažniji i zato se mora obavljati po nekim pravilima. Od prvog dana dečak će znati za vreme učenja, trajanje i ponašanje i deteta i roditelja i o toku učenja. Radit će za stolom, nikako na stoliću, na kauču ili ne daj Bože ležeći na podu. Uvek će u blizini biti mama ili tata da pomognu kada nešto ne razume. Ali to ne znači da moraju da budu prikovani za stolicu i to baš po njegovoj naredbi. Sat učenja pre i sat učenja popodne. Ni minut više, ni minut kraće. Iako će možda zabušavati, ometati, ustajati, tražiti što šta, kao što je radio do sada. Uslov za dobar odnos prema radu i učenju podrazumeva da dete mora biti naspavano. Zato je dogovoreno da je u krevetu najdalje do 22, a ustaje najkasnije u 7:30 da bi imao isti ritam i kada krene u školu. Mislite da je bilo lako? Nekada su i oni bili u krevetu u 22, dok se on šetao po stanu. Jednom je zaspao u fotelji. Samo su ga prekrili i vratili se u krevet. Ujutro je bio sav u čudu. Što je on to na fotelji i još u odelu? Nisu komentarisali. A tek buđenja. Trebalo ga je odvikavati od brojnih rituala. Pusti me, neću da ustanem. Pretvara se da spava. Donesi, prinesi, nosi me, vrati me i slično. Nekada je radila i mala prskalica za veš da bi se razbudio. Posle besa sledio je smeh. Znao je da par minuta pre završetka radnog sata roditelji dolaze i pregledaju zadatak i ako nije urađeno ili nije uopšte ništa urađeno, ponudi mu se produžetak od 15 minuta. Nema potrebe da plače, da viče kako baš neće, jer ukoliko odbija, nema problema. Stoje pored njega dok spakuje knjige, pospremi sto i počinje sljedeća aktivnost, najčešće igra. Već prvog dana, pošto je ostao u kući, radio je domaći koji je učiteljica zadala u odeljenju. Tata je ćutao, gledao, nije besneo, nije ga opominjao. Dečak je ustajao, šetao, glupirao se. Telefon nije tražio, jer ga nije ni bilo. Nije mu palo na pamet da zatraži pomoć od tate. Sat vremena je proletelo. Tačno posle sat vremena roditelj je pregledao urađeno. Dečak je odbio da nastavi da radi jer je mogao da dobije još 15 minuta za rad. Mislio je da je prevario oca,
jer ništa nije uradio za sat vremena. Ali možda je samo čekao tatinu reakciju. Otac je ostao miran. Zabeležio je nedovoljnu ocenu, ne kao kaznu, već kao znak da ništa danas nije urađeno. Nema grdnje, stvaranja osjećanja krivice, ima samo konstatacije da mu sada nije lako, jer će morati da nauči da uči kratko i efikasno, kako bi i on i roditelji iskoristili preostali deo dana na bezbroj prelepih i korisnih aktivnosti. Morao je zapamtiti da će ovako biti i kada krene u školu. Ako ne završi u boravku domaći, imaće taj 1 sat u kući i uvek će moći da dobije pomoć od roditelja. Domaći se pregleda, dobije se produžetak od 15 minuta da popravi greške. Hoće ili neće, torba se pakuje, sutra se ide u školu bez domaćeg ili sa polovičnim domaćem. Učiteljica će znati šta oni u porodici rade i zamolit će je da uvek njemu prvo pregleda domaći. Rečeno mu je da su spremni i da ponavlja 1. razred, samo da zavoli knjigu, rad i red. Dečak je sve ovo znao još dok je trajao raspust. No, vratimo se mi radu. Pošto je spremio knjige, raspremio sto, obojica su veselo prilazili drugoj aktivnosti. Popodne je sat bio određen da mu roditelj čita lepu literaturu. Tih dana su se učlanili u biblioteku, birali bajke, basne, poučne priče. Posle svake priče, dete je dobijalo zadatak da odgovara na pitanja iz teksta, da pročita pola stranice nečeg što je roditelj već pročitao, da nacrta neki detalj vezan za priču, da kaže šta mu je u priči izazvalo radost, strah, šta tugu, da ispriča kako bi on voleo da se priča završi i slično. Ovaj sat u kojem su roditelji čitali detetu je bio mnogo važniji i od onog sata prepodne. Zašto? Savremeno dete nema sposobnost pretvaranja teksta u slike. I zato je njima učenje jako teško. Sve uče na pamet. Zato je ovaj najvažniji zadatak trebalo obaviti kako treba. Zavoliti knjigu, čitanje, bio je preduslov za dobrog đaka. Nekada se dešavalo da je zadato uradio brzo i tačno, ali je znao da će ostatak od 20 minuta biti utrošen na čitanje slikovnice ili lepe književnosti. Što više čitanja, što više lepe književnosti, bit će bolji đak. Naročito sam preporučivala da se detetu čitaju tekstovi iz njegove čitanke, da bi ih docnije lako prepoznavao. Objašnjeno je i roditelju i detetu da je tajna dobrog čitanja u fondu reči koje dete posjeduje, a njegov fond je bio siromašan, jer je sve godine pre škole provodio uz ekran ispred sadržaja koji su obavezno bili verbalno jako siromašni. Tek sada je roditeljima bilo jasno zašto je iscepao pred učiteljicom listić prvog kontrolnog iz matematike. Pocepao je jer su tamo bili tekstualni zadaci. Iznervirao se jer, kako kaže, on nije video šta tamo piše. Nauče deca i tečno da čitaju, ali ne razumeju šta čitaju. I zato smo se sada vratili razvijanju svesnosti čitanjem lepe književnosti i ukidanjem slike koja je radila protiv sposobnosti zamišljanja i domišljanja. Roditelji to nisu razumevali ranije i oni su ga samo terali da ide u sobu i da sam čita. Otpor učenju i u školi i u kući dostigao je vrhunac uoči raspusta i sada se zato vraćamo ljubavi prema knjizi. Ljubavi prema knjizi neće biti ukoliko istovremeno ne uključimo dete i u rad. Dečak je zaokruživao, brisao, žvrljao, cepao plan,
ljutio se samo zato što su ga podsjetili da je sam odabrao posao. Znali su da nije u pitanju njegova istinska pomoć roditeljima. Više im je smetao nego što je doprinosio radu. No roditelji su strpljivo čekali da se pokrene i pokrenuo se. Kada je video oca koji sakuplja njegove igračke, majku koja namešta njegov krevet, kada je shvatio da samo on zaokruženo nije uradio. Taj trenutak čeka svaki roditelj svim srcem. To je trenutak kada se lenjo telo pokreće iz ljubavi, jer nema više ni štapa ni šargarepe. Koliko puta mi je majka napisala: gospođo Milice, grizem usne, štipam se da ga ne bih prebila. Izdržala je. Vremenom je bes nestao, jer su roditelji shvatili da leče svoje dete od lenjosti koju su oni stvorili primenom svih 5 vaspitnih modela. Za 4 nedelje raspusta, koji je bio radni, bilo je i suza i radovanja. Posljednje što je trebalo promeniti je njegova samovolja, tvrdoglavost, da mu niko ne sme dirati igračke. Bile su to pruge koje su šarale mali san od predsoblja do spavaće i kupatila. I ako bi neko samo nagazio njegovu kreaciju, prvačić je urlao. No pošto smo izbacili sve konditorske proizvode, bes se polako smanjivao i mama i ja smo se tajno dogovorile. Kada je zaspao, majka je sve stolice koje postoje u kući poređala od vrata njegove sobe do ulaska u kupatilo i dalje. Probudio se, otvorivši vrata svoje sobe, doživeo vizualni šok. Mama, šta je ovo? Majka je mirno rekla da slučajno to ne dira, jer joj odgovara da tako, baš tako stoje stolice, i otišla je da spremi doručak. On u čudu. Počeo je da vraća stolice na mesto. Majka se pravila da ne vidi. Kada je konačno otišao u kupatilo, majka je stolice brzo vratila gde su bile malo pre. Izišavši iz kupatila, opet je naleteo na stolice i zabrinuto upitao: mama, da li si ti danas dobro? Da, dobro sam. Preskoči stolice i dođi na doručak. Dok je zabrinuto doručkovao, posmatrao je majku koja je bila vesela. Završio je doručak i rekao: mama, jesi li ti to meni pokazala da ja ne treba više da razvlačim igračke po kući? Da, tako je. Nikada više nije davao otpor da se skupe igračke. Samo je bilo pitanje ko je zaokružio u planu sakupljanje igračaka. Ovo su stvarno mnogo lepa izvorna rešenja. Imali ste mnogo ideja koje ste davali roditeljima i gotovo svaka je dala rezultat. Da li to znači da bi svako dete reagovalo isto na ideje poput ove sa stolicama i igračkama? To nam pojasnite. I ako možete da nam završite, molim vas, priču o odnosu prvačića prema učenju, kada je posle 4 nedelje krenuo u školu. Naravno da su ideje koje dajem svakoj porodici usko vezane za konstituciju svakog deteta, kao i za uzrast i za stepen iskrivljenih izvornih potreba. Vodim računa o konstituciji roditelja. O konstitucijama vezanih za godinu rođenja sam sve rekla u porodičnom bukvaru, onom iz 2017. No, ko ne veruje da i godine kao metafizički pojam imaju određenu energiju, ne mora time ni da se bavi. Majke samo malo treba da se prisete početka odgajanja svoga deteta, dok je dete još imalo zdrave potrebe. Dok je ova majka opisivala svog prvaka iz najranijeg perioda, nepogrešivo je primećivala da je njen dečak rano pokazivao svoju emotivnost, da je za svašta plakao i kao da je suzama pridobijao naklonost svih. Da je često pokazivao tvrdoglavost
kada bi mu nešto branili, da je imao problema sa stolicom i još mnogo toga, da ništa nisam znala. A znala sam da je prvačić rođen 2011. Lako bi mi bilo da pogodim da je njegova dominantna emocija tuge, a sve ostalo sam očitavala gledajući u mapu. Mnogi u konstitucije ne veruju i zato na tome ne insistiram. Samo posmatrajte vaše dete i znaćete koju dominantnu energiju ima, a o energijama smo naučili sve u prethodnih 10 lekcija. Zato sam lako nalazila rešenje i za prvačića i za svaku drugu porodicu. Nikada nisam savetima izazivala tvrdoglavost kod njega, nikada ga ne bih previše rastužila. Sjećate se da je imao napade besa kada bi neko pre njega stigao do stana. Tako smo se upoznali. Odmah sam predložila, kad su počeli da primenjuju izvorno, da kažu dečaku, pošto mu je jako važno da stigne prvi do tog stana, ne treba da se utrkuje, gura. Dobit će ključ i kada stigne do stana, neka otključa i mirno ih čeka. Pošto nije znao da otključava, tačno sam znala da je on čovjek neverovatne volje i predložili su mu da vežba otključavanje i zaključavanje. Posao je uradio odlično. Svi sukobi povodom trčanja u stepenice su nestali. No bilo je tu svega i svačega i ako nije upalio jedan predlog, roditelji su davali drugi, jer su već posle mjesec dana sve predloge, ideje, postupke davali u skladu sa konstitucijom svoga deteta. Raspust radni je bio i prošao, ali se nastavio rad. Naravno da su najveći strah imali roditelji, strah od ponovnog susreta sa školom, sa boravkom. Strah da li će škola insistirati da dete ode u drugu školu. Zamolili su učiteljicu da ne poteže odmah tu temu, par dana. Ispričali joj kako leče svoje dete, zamolili je da budu u vezi kada ne bi uradio svoje obaveze. Sve je poteklo kako treba, na čudo i roditelja i učiteljice u boravku, pa i na čudo prvačića. Da li je bilo zastoja, vraćanja, pokušaja da ne poštuje dogovoreno? Pa naravno da je bilo svega. Ono što je bilo najvažnije, to je da je svakim danom prvačić bivao sve zreliji, srećniji, jer je radosnim radom i redom pokazivao zahvalnost svima. A kako su bili odnosi ovih roditelja? Da li su roditelji imali problema među sobom jer su doveli sebe i dete u tako nezavidnu situaciju? Da li ste radili na njihovim odnosima kroz znanje izvornog vaspitanja? Svakog čoveka interesuje gde su uzroci loših odnosa, ako ih ima, između muškarca i žene danas. Naravno da su i ovo dvoje mladih, ovi roditelji, imali problem u svojim odnosima, ali su svi problemi o kojima su želeli da razgovaraju bili uglavnom vezani za majčinu posesivnost i ubeđenje da ona zna najbolje sve oko bebe, pa oko dečačića, pa sada zna i oko školarca. Otac je bio po strani, isključen. Vremenom se navikao na svoju ulogu posmatrača i kritičara. Kada je tikva pukla, otac kao da je likovao, a likovanju nije bilo vreme. Majka je priznala da je grešila u neznanju. Srećom, otac nije bio osvetoljubiv i krenuli su zajednički u promene odnosa prema detetu. To je bilo dovoljno da su se promene otklonile i mnogi njihovi nerazrešeni sukobi koji su tinjali ili ranije povremeno eskalirali. Nisam imala prilike da ozbiljno upoznam te mlade ljude, jer su svoju snagu ulagali oko deteta, pa su se i umorili.
najverovatnije da će još mnogo puta praviti stare greške. Možda se u jednom periodu i skroz opuste, vrate se staro. No, to više nije moj problem i to me ne zabrinjava. Znam jedno, da posle dobijenog znanja, a znanje imaju, da će sve da bude kako treba. Ipak i radi njih, i radi brojnih mladih ljudi koji su u pravom ratu, danas su u pravom ratu muškarac i žena, kratko ću ovom mapom pojasniti zašto se vodi rat između muškarca i žene u vremenu u kojem živimo. Posmatrajte pažljivo mapu šestoelementne strukture i zapazit ćete na jednoj strani 3 i na drugoj 3 kružnice. Prve 3 gospodin Park obeležava sa hetero, he, što bi značilo da su to preovlađujuće energije muškarca. Ako govorimo u emocijama, dominantna je ljutnja, radost i zadovoljstvo. Ostale 3, briga, tuga i strah, su preovlađujuće ženske emocije i Park ih obeležava sa homo, ho. Vekovima čoveku nije dato da zna da u sebi nosi i muške i ženske energije sa preovlađujućim energijama pola koji je nekome dat rođenjem. Nekome očigledno nije odgovaralo ucelovljenje čoveka da svakom akcijom obigra svih 6 energija i tako uđe u toliko željenu ravnotežu koju Park obeležava sa neutro, ne. Danas se to zna i sada nam je samo potrebno da odbacimo autoritarnost i dođemo do željene ravnoteže muške i ženske energije u nama. Znači danas znamo da svaki muškarac i svaka žena u sebi imaju i mušku i žensku energiju. No, nešto se ne da, zato se vratimo mi početku priče. Vekovima nije bilo vreme za ucelovljenje, jer je morala postojati jasna podela rada na ženske i muške poslove. U odsustvu tehnologije itekako je bila potrebna muška snaga za brojne poslove. Da bi zadržali ovu podelu, u kojoj muškarac zna samo za svoje muške energije, žena samo za ženske, opet su to lako postizali štapom i šargarepom. Štap je bio namenjen ženi, ako pređe granicu i zakorači u mušku energiju. A da bi muškarca zadržali na muškim energijama, koristile su se brojne povlastice u vidu raznih oblika pozitivnog uslovljavanja. Zašto sukobi nisu baš toliko bili izraženi u doba tradicionalne porodice između njega i nje? Pa zato što su ih autoritarnošću zadržavali u okviru njihove dominantne prirodom određene energije. Osim toga, u muškoj patrijarhalnoj civilizaciji jasno se znalo da on kosi, a ona vodu nosi. Tehnološki bum koji se dogodio u drugoj polovini 20. veka doneo je divnu, jedinstvenu priliku da nam nije više potrebna podela na muške i ženske poslove. To je logično i otvorila se mogućnost za ucelovljenje i za izvornu ljubav između njega i nje. No, autoritarna svest zbog ogromnog materijalnog razvoja nije prepoznala potrebu muškarca i žene novog vremena i napravljena je fatalna greška uvođenjem plišanog vaspitanja. Samo su zamenjene uloge prostom zamenom vaspitnih modela. Njoj su sada namenili pozitivno, njemu negativno uslovljavanje. Ona, oslobođena i postaknuta društvom, polako osvaja svoju isključivo mušku energiju, a nje se neprirodno reaguje. I otuda taj žestoki rat između nje i njega. To će potrajati još neko vreme, dok svest čovečanstva ne uzraste još malo i osjeti potrebu za konačnim ukidanjem i štapa i šargarepe.
tada će se ući u toliko željenu harmoniju kroz ucelovljenje i u njoj i u njemu. Dva cela, on i ona, kao vekovni san čovečanstva bit će ostvaren. Dva cela imaće snagu androginih bića koja su nekada u sebi imala i mušku i žensku energiju i koja su svojom snagom i lepotom prevazilazile i bogove. I zato su ih bogovi razdvojili. Te dve polovine su se tražile vekovima, a nisu znale da su obe polovine u njima samima, u svakom muškarcu i svakoj ženi. Srećom, došlo je vreme za bitku ljubavi. Polako, ali sigurno, čovek trećeg milenijuma će se vratiti izvoru večne ljubavi, večne dobrote i večne istine. Da zaključimo. Kroz ovih 11 lekcija prošli smo prvi teorijski nivo škole izvornog roditeljstva. Bez ovog nivoa, bez teorije, ne može se dalje. A mi idemo dalje tako što ćemo odgovarati na brojna pitanja, ona realna i ona potencijalna, koja bi mogla da interesuju svakog čoveka koji je nesigurnim koracima zagazio u vode izvornog vaspitanja. Svako pitanje na koje ćemo dati odgovor mora proisteći iz vaše ravni izvornog vaspitanja koje ste počeli da primenjujete. Vi ste pioniri, pionirima je najteže, ali pioniri osvetljavaju put svima koji dolaze posle njih. Neka vam je srećan povratak izvoru ljubavi. Ko započne bitku ljubavi, bitku će i zadobiti.